Yesu ashimwe inshuti z'Imana. Twajya tuganire ku majambo yanditse mu Baheburayo ibice 11 umurongo wawo wa 13 gushika ku wa 16. Na majambo tubona aho Bibiri ivuga ngo abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranyijwe, ariko barabibona biri kure bakabisatirira bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barifuza igihugu kirushirije icyo kuba cyiza, nicyo mu ijuru, nicyo gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Aha rero turavuga ku kintu cyitwa abantu bamwe Bibiri ivuga ngo barabizeye Imana ndetse bakorera Imana, biza kugera ahantu rwose n'imipfire yabo baza gupfa. Ariko Bibiri yavuze ngo ni abantu bapfuye bakizeye batarahabwa ibyo bari barasezeranye. Kubera iyihe mpamvu? Ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo ibyo babibonaga bakiri kure bakabisasira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Aho dufata abantu bamwe tubona muri Bibiliya. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo aravuga neza ko hari abantu bapfuye bakizeye ibyo bari barasezeraniwe, ariko ngo babibonaga biri kure, bakamenya neza ko ngaha ku isi ariho hatari iwabo, ahubwo iwabo ko ari ikindi gihugu bari barasezeraniwe, aricyo gihugu cyo mu ijuru. Ngo ni nayo mpamvu ngo byatumye bemera gupfa uko bapfuye. Abo tubona abagabo beza b'Imana, harimo ba Petero, harimo ba Bartolomayo, zirya n'umwuka ari 12 dusanga muri Bibiliya. Ni abantu bapfuye imfumbi, nta n'umwe muri zirya ntumwa yapfuye neza. Uhereye kuri Petero yahuye n'ikibazo gikomeye, bamubambye acuramye kuko yari yanze ko bamubamba nk'umwami wiwe. Uwo ninde? Wa mbere ni Petero. Undi mugabo ni umugabo bita Bartolomayo ni umugabo dusanga n'umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo. Nawe yapfuye nabi cyane kuko we babanje kumushishura uruhu barukuraho, amara iminsi 3 yarashishuye uruhu, hama mu nyuma baza kumwica nabi. Nta kindi aba bagabo ndiko ndababwira, ni abantu bagendanye na Yesu, ni abigishwa ba Yesu Kristo. Ni abantu babonaga ibyo basezeraniwe bakabibona biri imbere, bituma nabo bapfa urupfu rutoroshye. Undi ni umugabo bita Filipo. Muraze Filipo nusoma mu Byakozwe n'Intumwa 8:36 gushika 38, ni umugabo yabwirije, ni umugabo yari umuvugabutumwa akomeye. Uza gusanga ahantu yahuye n'umuntu w'umunyenkone, umunyetiyopiya, inkone, arangije arayibwiriza irakizwa, arangije arayibatiza. Filipo nawe bamumwishe gute? Nawe baramubambye bamushyira ku musaraba, bamwica nk'uko umwami we bari baramwishe. Tubona n'abandi bantu bakomeye nk'umugabo bita Yakobo. Ubundi muri Bibiliya hari abagabo babiri, uwo bita Yakobo mukuru n'uwo bita Yakobo mutoya. Yakobo mukuru n'urya dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa mbere gushika ku wa 2. Ni umugabo yishwe na Herode yamwishe gute? Yamwishe amukuyeho umutwe, yakase igihanga cyiwe, yamwishe nka kurya yishe Yohana. So urabona Yakobo, Bibiri tubwira ko bamwiyongeje bamaze kwica n'abandi, na Yakobo aza kubigenderamo. Ni nabwo bari bafunze Petero na bagenzi be, bagombaga kuza kubica, ariko bahera kuri Yakobo bamukase umutwe. Muri aba bagabo babaye abagabo bo kwizerwa. Ngo impamvu ni iyihe? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abo bose bapfuye bakizeye, kandi nta kindi bari bizeye batarahabwa ibyo bari barasezeranywe, bakabisasirira bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Icyo nicyo cyatumye bemera gupfa urwo rupfu, bemera gutangwa, bamwe bakurwaho impu, abandi imitwe barayikata barayikerera, abandi bapfa
izo mpfu twavuze zose. Kubera iki? Nuko ngo babonaga ko ngaha ku isi bakiri ari akavantara. Nawe nshuti y'umusaraba, wowe uri kuratwumviriza, wowe uri kuradukurikirana, nuko Imana bimwe mu bintu muri iki gihe tugezemo, nuko abantu gukizwa kwabo usanga ari agakiza ko hejuru. Ntabwo bahagaze mu byo bamenye, ntabwo bemera no kuba babitangira ikiguzi. Umuntu baramutuka ariko arabwiriza ubutumwa akaba bivuyemo, undi agasohoka mu nzu y'Imana ngo nuko bamurabye nabi, ngo nuko mwene se yamuvuze nabi, ngo nuko gusa. Ukabona ko ikintu binjiyemo cy'agakiza cyangwa ubuzima bw'Imana binjiyemo, uru rugendo rujya mu ijuru, ntabwo bamwe barufata nk'urugendo rwabo koko bagakwiye gufata ngo barugumemo. Ikizoza cyose bemere guhangana nacyo, ariko ibyo byose nibigaragaza ko ibintu umuntu aba yinjiyemo, agakiza yahawe n'Imana, ataramenya uburyo agaha agaciro. Icyo mbifuriza nuko rwose niba turabye abatubanjirije, abo ba Petero, abo ba Yakobo, abo ba Bartolomayo, hari undi mugabo tuzi Bibiliya ivuga ngo ni Yohana urya wamaga yicaye mu bituza bya Yesu yamaga akikiye. Urya mugabo ni umugabo vrema nawe yahuye n'ikibazo. Umugabo yahuye n'ikibazo, baramutwara bamushyira mu isekuru, barasekura biranka, barangije bashyira mu ingunguru y'amavuta yuzuye, baraturira biranka, avamo ari muzima. Bamujugunya mu kigwa cyitwaga Patimosi, bamujugunyaho kugira ngo barabe ko azopfira, ko cyari ikigwa gikomeye, ikigwa kirimo ibibazo, ikigwa nta muntu yageragamo ngo abeho. Ariko agezeyo Imana imugaburirayo, Imana irangije inamuha ibyahishuwe dusoma uyu munsi, amabango y'Imana, iby'Imana yamuhishuriye byose, ibyo byahishuwe ari byo dusoma uyu munsi, yabihawe ari mu kigwa cyitwa Patimosi. Mu yandi majambo, nubona aba bagabo bose nitujye no kuri Yakobo mutoya, nawe baramubambye bamwica nabi. Aba bagabo bose tubona muri Bibiliya rwose bagendanye na Yesu, nta n'umwe yapfuye urupfu ruzima. Babaye akarorero kuri twebwe abamenye umwami Yesu. Icyatumye bapfa izo mpfu ni ikihe? Aho rero niho ndiko ndavuga, icyatumye bapfa izi mpfu nicyo bari batumbereye, nicyo babonaga iki? Babonaga ijuru. Nibyo byatumye bapfa. Uko nituzanye Stefano, uwo dusanga mu bicindwe, aho nawe bamufashe ariko aravuga ubutumwa, ahagarariwe n'umugabo bita Paulo, bamutera amabuye bamwica gutyo. Ariko ngo icyatumye yemera gupfa gutyo cyari ikihe? Nuko yabonye ijuru ryuguruka, ngo abona umwana w'Imana yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose. Aha rero nshaka kubabwira iki? Iyo nta kintu umuntu abona, nta nubwo yemera kunyura mu mibabaro. Iyo umuntu adafise icyo abona, ntashobora kunyura mu byo ariko aranyuramo, ntashobora kunyura mu mibabaro, ntashobora kunyura mu ngorane, ntashobora kunyura mu bibazo. Bimwe mu bintu bituma wemera kubabazwa, wemera kunyura mu ngorane, nuko hari icyo ugutumbiriye, icyo uri kurabona. Icyo nkwifuriza, gira icyo ubona kugira ngo uhagarare, gira icyo ubona kugira ngo urengere ibibazo uri kuracamo. Aha rero cyatumye aba bose tubabwiye bapfuko, nuko barebaga iby'amaso y'umubiri atabona, barabaga iby'amaso y'imhema ariko arabereka. Ibyo nta bindi, babonaga ijuru, babonaga kuzobana n'umwami Imana, babonaga kuzobana na Yesu, bagendanye nawe, babonaga n'abantu batwitangiye imbere. Ufata ingingo nawe uyu munsi, wowe utarakizwa, wowe utaramenya Imana, uvuga uti nanjye Imana umpe kubona. Kandi ibyo byiringiro dufise ni ibyiringiro by'akazoza katarako ngaha mu isi, kazoza ko mu ijuru. Ibyo byiringiro nibyo nkwifuriza nawe we wakijijwe, ubirimo utabirimo. Menya ngo uko biri kose, ibi bintu wagiyemo ugomba guhagarara ukabivuganira, ukamenya neza yuko ibyo winjiyemo ni trezoro Imana yaguhaye umunsi, yaguhaga agakiza ikomeye, itagurwa amafaranga, idafise n'ikindi kintu gikomeye yogurwa. Icyo rero nicyo mbifuriza mwese. Imana yacu ibaduhera umugisha mu izina rya Yesu.